je krevet, a ovdje je televizor. Mi spavamo sad ovako, a televizor je ovdje. Da. Sad kad se izmakne ormanin na ovaj zid, ovaj zid ostaje prazan, krevet ide tamo, televizor si na isto mjesto staje, on se ne mrda. Pa onda to gledaš od strane. Gledaš pravo, iz kreveta. A kako ti hoćeš da postaviš krevet? Pa mora ga pomeramo u prozor. Kako hoćeš da ga postaviš? Isto ko što i sad samo da guramo prema gdje su ormani da bude krevet, a gdje je krevet da bude ormani. Pa A gdje dobro. bude glave? Pa prema Anđu. Pa ja ti Tamo. gledam. Pa da. To je druga priča. To je druga priča. Pa isto ostaje, samo se gurne za par bili, sa 70 Ja sam cm. tebe razumio, glava ispod prozora. Pa kako da otvaraš, da bude, da otvaraš ormani kako od kreveta. Ma mostu otvaraju. Tako su bili. Ne vredu, glava se ostaje isto na ramena. I televizor ostaje isto na vrata, samo tu s krevetu potajem uravču na siko. Dok ja mom dedi objasnim. Pa ne